ika Mekah ke nyan hana masalah li ya. Ya, kajut ke biasa. Ika mau ke Makkah mungkin. Menyadron mungkin dikejut-kejut. Ika mau ke Makkah mungkin, ke ayah kah mungkin. Tapi hana je masalah li ya ika mau. Ikah mah ho mejak, ike mejak ublang kun mah. Ikah ayah, ike ujak ugle. Nya hana bahai ka mau yan, ka biasa. Barosa luntuan kena jak umrah. 2 bulan yang kau likut lun jak umrah. Gejak tidrone, gejak pusiju alung. Gaknyang gebet bak lun. Nek urinang katuha gaknyang. Ya, gebet bak lun tuan gaknyang. Yang perle lun pegah kamu ada gurea pikah mukun. Ha? Gejak nek yan leuh ge pusiju alung. Gua lun, sabak lun mengjak umrah gua lun. Wate gua ge kun bak lun. Hayabu untuk kah kedih Mekah bek tua kahui ke abuh kenganyan wate tuk kah kedih bek tua kahui ke abuh kenganyan lum pugah helun get ne kadang tua ke kapingai kah nyan hanajil masalah kamoyan malung takut malamnya ngendro ni sino karena hantem ne dengar lun takut jit ke masalah. Lun jaga tak baik itibiat bahasa alhum. Cuma kadang itibiat si tabo-tabo hana sengaja lun tua laki berayu. Mi mutua haya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala habibana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah manteng neberi umur panjang, sehat badan dan pikiran kepada getanyo Bandung, sehingga malamnya kadapat getanyo pegat sabuh acara yang mulia, yakni acara memperingati urau lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid pada malamnya, getanyo Bandung yang kahadir kena bega ampuni dosa oleh Allah dan berselamat iman getanyo Bandung wa tawaba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sanak keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para alim ulama, baik pun yang kanawa ba Allah ataupun yang manteng tinggai siro sapatu di atas permukaan bumonyo. Hormat dan takdim getanyo kepada yang mulia gure-gure getanyo Bandung yang kehadir pada malamnya, juga yang getanyo hormati Bapak Kecil serta seluruh perangkat desa, Tengku Imam Munasah, Imam Masjid, tokoh-tokoh masyarakat Bandung yang kehadir. Istimewa penghormatan kamu kepada adik-adik pemuda-pemuda yang begitu kompak dalam rangka nepegot acara maulid yang lagi nyerupa. Juga penghormatan kamu kepada kaum mak dan kaum ayah Bandung yang kehadir pada malam yang berbahagianya. Syukur alhamdulillah, malamnya ulun tuan kembali hadir u Kecamatan Kuta Baru. Malamnya merupakan malam yang ke-20 ulun tuan beri ceramah di Kecamatan Kuta Baru. Mulai dari ton siribe si kurang retuh si kurang puluh sa sampai ke 2022 ka alhamdulillah malamnya merupakan malam yang paling berkesan bagi getanyo. Di samping dari ujian mutamahlom hambatan dengan piala dunia, malamnya nacit mupadum dro lungkalan uragam. Padum-padum malam yang kau likut mi nanya limang dro uragam tinggai panitia. Begitu itamang poh sebelah bak TV kai mulai abi uragam tinggai panitia ngan awak son tinggai urinam ya malam barosa ceramah di Banda Aceh. Getuk pintu le panitia gepreh bak abah pintu. Gekun mono malamnya hanjit wom tiro. Tanyo kata undang Tengku Zulbahri dari Ilhong dari Jioh gejak kena. Gejak bak getanyo. Hanjit wom saboh igunci pagi. Lon tingat kaman ceramah malamnya. Tiba-tiba longkalan urang dilika pudium. Rupanya sambilan ceramah di kalon bola bak HP. Lon tupu kami terkejut-kejut. Ya, gepakai kacamata hitam, geduk bak kursi lagi. Hana lon tupu agak nyan ge nonton bola. Lon lumpike ge atas lon kacamata hitam. Nyan ke lon tupu tiga agak. Tingat lolong rupanya tingah ge nonton piala dunia. Mimutua yang berbahagia, alhamdulillah lun kalan di shot yang rame uragam. Kon hana galak ke piala dunia, lebih galak ke piala akhirat. Kau nyaman bang? Ni kompak lu. Lagi panitia payah benar kipas angin tu dari nyopah lampu piati hulai, ngempah dah maju ke bacutik ya. Tu bacu. Kan menyatu lun mesti bahran. Son pobit volume bacutik swing. Mimutua yang berbahagia, malamnya getanyo adalah malam memperingati urolahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam watih permukaan bumonyo merupakan rahmat yang paling rayu bagi getanyo. Dan urang yang pegat perayaan Maulid Nabi
urang nyan gepegah li Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an han meningai di luar Islam. Bu, tanyo yang tim pegat perayaan Maulid Nabi gepegah li Sadina Umar han meningai di luar Islam. Bandum getanyo akan meningai atih Islam. Pua kelebihan tengku meningai di atih Islam, rayu tat kelebihan. Urang yang meningai atih Islam, urang yang selamat iman, beranggadum le maksiat gepubut dalam dunia, uro akhirat hana kekal dalam neraka. Ujung-ujung bandum geputamang dalam syurga. Hana musidra urang mukmin yang kekal dalam neraka. Tapi menyegetanyo hana selamat iman wate mati, kekal dalam neraka bersama Abu Lahab dan Abu Jahal. Nauzubillahi min zalik. Mi dan ayah sekalian, Nabi ne ajarkan saboh zikir kepada getanyo, zikir panu dat. Gepegah li Nabi, so yang tim baca zikirnya walaupun panu, sigo di tim baca dalam siumudip, urangnya han meningai di luar Islam. Nepegah li Nabi, Syekh Bal'am dan Syekh Barsisa, dua ulama besar pada masa Bani Israel, urangnya bandua mati kafir, meningai di luar Islam, dan hantom pernah musiga gebaca zikirnya. Jadi jino getanyo baca siga sapo sugoh lem tatamang dalam acara Maulid, ta baca zikirnya siga sapo, semoga getanyo bandum meningai di atih iman. Lun kun pun, kemudian baru gesuut le kaum mak dan kaum ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang kana beri nikmat kepada getanyo dan kageputunyo getanyo kepada agama Islam. Siga tabaca dalam siumudip getanyo, insyaallah han meningai di luar Islam. Ino tanyo baca siga sapo. Yang pah be ipo na ipudang itu kelun ke awal lain home. Ya, buidang keno ya. Tiga sapo mi tabaca sugoh lem tatamang dalam acara Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang kana beri nikmat ke getanyo dan kageputunyo getanyo kepada agama Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan getanyo gebile Allah bandum akan selamat iman. Dan sinoami pantas getanyo berkali-kali harus tak ucapkan syukur kepada Allah. Allah kana pujiat getanyo ke urang yang mukmin. Allah hana ne pujiat getanyo ke Yahudi, hana ne pujiat getanyo ke PKI, hana ne pujiat getanyo ke iblis, hana ne pujiat ke bui. Tapi Allah ne pujiat getanyo kepada urang yang beriman. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mi mutuahaya yang berbahagia, segolong getanyo tamang dalam kisah Maulid Nabi, maah lun tuan laki berayu kepada kaum mak dan kaum ayah bandum, bahwa lun yang deng dilika drawana, lun adalah asli putra Aceh Rayu. Gampung lun tuan Dilhung
bak gaki gunung gurute to lamno munya nejak kedih ulamno nekalan dayah belah hunun lewat pekan hong nyan dayah getanyo. Jadi luntuan asli putra Aceh besar pegahaba hana sama ngan urang pidi hana sama ngan urang Aceh Utara urang nyan lembut dat bahasa. Maka lung laki maahile lebih hawai kadang te mak tepeh hati drone ba lun marit anggaplah nyan kon lung sengaja. Bahasa kamu lamno bahasa dilhung gasadat. Ikamo kah ke nyan hana masalah li ya. Ya kajut ke biasa. Ikamo ke mak kah makun. Menyadron mungkin dikujut-kujut. Ikamo ke mak kah makun, ke ayah kah makun. Tapi hana je masalah li ya ikamo. Ikah ma ho mejak ike mejak ublang kun ma. Ikah ayah ike ujak ugle. Nya hana bahai ikamo yan ka biasa. Barosa luntuan kena jak umrah 2 bulan yang kau likut lun jak umrah gejak tidrone gejak pusiju alung gak nyang gebeut bak lun nek urinang katuha gak nyang ya gebeut bak lun tuan gak nyang yang perle lun pegah kamu ada gure pikah makun gejak nek yan leuh ge pusiju alung gewa lun sabak lun mengjak umrah gua lun watia gua gukun bak lun hayabu untuk kah kedih Mekah bek tua kahui ke abuh kenganyan watia tuk kah kedih bek tua kahui ke abuh kenganyan lun pegah lun get ne kadang tua ke kapingai kah nyan hanajil masalah kamu ya. Malung takut malamnya ngendro ni sino karena hantam ni dengar lun takut jet ke masalah. Malun jaga tak be itibiat bahasa alhung Cuma kadang itibiat si tabo-tabo hana sengaja lun tua laki berayu. Mi mutua haya yang berbahagia malamnya getanyo malam memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi urang dron malamnya nejak kena untuk jak dengar ceramah sama dengan urang dron nejak kena jak mita ilmu nepegah dalam hadis Nabi saboh langkah tabut langkah dari rumah tujuan untuk tajak tuntut ilmu saboh langkahnya geampuni le Allah 10 boh dosa menyamalamnya natajak kena multiribaya boh langkah berarti 10 ribaya boh dosa getanyo geampuni le Allah subhanahu wa ta'ala kasaboh rahmat. Yang kedua ketahuilah malamnya hingga 40 malam ke depan ubina urang mukmin dalam kubu lam gampung cot yangnya geampuni le Allah geangkat adab selama 40 malam. Mak getanyo yang kalam kubu, ayah getanyo yang kalam kubu di gampung cot yangnya ke depan akan geangkat azab oleh Allah selama 40 malam. Pakon tengku gara-gara tanya wajak ceramah malamnya. So pegahnya Nabi pegah. Kepegah li Nabi dalam hadis iza marra muta'allim ala qaryatin yarfa'ullahul azaba arba'ina yauman fi maqabiri tilkal qaryah. Apabila gelewati li urang jak mita ilmu dalam saboh-saboh gampung yarfa'ullahul azaba arba'ina yauman neangkat azab selama 40 ura fi maqabiri tilkal qaryah dalam kubu urang-urang yang nadi dalam gampungnya. Maka dari malamnya hingga 40 ura 40 malam ke depan urang cik tanyo dalam kubu ne istirahat
gara-gara tanyo peget maulid bak malamnya. Mudah-mudahan urang nyan Bandung bergebi rahmat li Allah di dalam kubur. Mi urang lam kubur susah tat udip batin. Munya merumpok hadiah puet-puet puluh hura istirahat. Terima kasih tat ku getanyo. Urang lam kubur susah tat. Begitu ge putamang le urang gampung lam kubur menan heuh ge sebaya sebelum truk malaikat maut, sebelum truk malaikat mungkar dan nakir, lebih awal getamang ilaya malaikat ruman. Malaikat ruman nyan pubut gak nyan gejak dua bak ulaya getanyo, gejak gertak getanyo, geyo tulih ubina amalan yang getanyo pubut barokon dalam dunia. Menan heuh ge semuyup katuk malaikat ruman nyan mungkar wa nakir goh ja'lo truk malaikat ruman gekun bak manyen ai ubena amalan yang tapubut barokon lam dunya boh yang god boh yang bro tulih bandung tingat imanyen ngon pua ta tulih hana polpen tulih bandum inawaju tulih gekun le manyen hana ngon lun tulih ya malaikat hana polpen nganeuk jarawa tulih hana Daud aneuk jarawa ya malaikat iya babah boh hana patta tulih ya malaikat hana buku kapan pria terpaksa pria kapan cok ia babah ngenjaro tulih oh abeh tulih bandum gekun le malaikat gantung bak takwa maku puta gantung bak takwa uro akhirat singoh wate gebangkit le Allah dari kubu pua yang tatulihnya ubina amalan yang god dan yang bro geyua baca di hadapan anak getanyo geyo baca di hadapan lintu, geyo baca di hadapan cuco, di hadapan perumoh, di likuane mak dan ayah sekalian wate nyankuh getanyo wate yang paling malaya. Ubina rahasia barokon terbongkar Bandung. Kata baca ke ro, anak tanya oi dengar. Tuco tu dengar, lintu ge dengar. Ge baca li lintu ge dengar le urinang, tuhah abah urinang. Ya Allah, rupanya nyan buat lintu lun barokon ya Rabbi. Harus baca Bandung. Lun na lun mekat saka masalam dunia. Ku mekat saka si kilo kubuh si kurang on. Itu pula le urang yang kejut di tat peng ijuk tapi lon naku mekat padi lon naku blowa padi awate aku timang padi 22 kilo ku kohmpang 2 kilo bayu 20 kilo panempang 2 kilo ile menyekan buso ada pegak kempang baca bandungan ubena amal getanyo alam dunia Bandung jitepua le urang ilingka getanyo tepua Bandung gejawab lene ente atau le ayah wa lon aku mencewek 7 urinang ya Allah ikun le tu coci lon hana aku tangka tagai nyan buat gu hana musaboh yang tersembunyi inoa getanyo sulit jeta semusom hana suatu pura kejahatan getanyo uro akhirat Bandung terbongkar hana pat mencawa uru ragam misalnya gum cewek tino wate gecek lemui HP nomor tilinda tulihanan kapore buhnan ba api ya kapore padahal nomor tilinda dan dim buhnan oh bayi telepon gring bayi urinang oh bapak kapore bang kapore telepon no bek kacok-cok idrop ku
hana kecok banati ai telefon lah bang kai telefon lah mo bahi telefon ni baik kecok jid ado mutuah abang-abang lun lam dunya tatumungut uro akhirat bandum payah baca pua yang tapubut barokon itu pua le anu tu itu pua le tu co terbongkar ba urinang terbongkar ba mak terbongkar ba ayah sehingga watenya mi mutuah ayah yang berbahagia wate yang paling malaya bagi tanyo kepegah le Allah dalam Al-Quran hal ataka hadisun ghasyiyah natruk ka bak kata berita tentang uro kiamat wujuhu yauma izin khasyiah pada uronyan ubina muka bandum tunduk kalon bak tanah musaboh muka hana sojud mucengok malaya dengan Allah gara-gara masalam dunia le amal kejahatan nyom mimtuah ayah yang berbahagia sebagai peringatan bagi kita nyo sugoh lom tahu ba Allah uronyo be tapu buat yang jid kepada malapetaka bagi kita nyo singa di uro akhirat mimtuah ayah yang berbahagia tanyo pegat peringatan Maulid Nabi dengan tujuan pe tacak contoh teladan yang baik bak Rasulullah nyan yang tujuan netim cak contoh hotel lun pegah mi netim berat mi pakan lun pegah berat nedengar lun cerita kisah Nabi mak Nabi tanyo cukup gasin rumah Nabi sering hanahu lampu Nabi nepudip lampu hanya wate pajuh-pajuh makanan. Mesti getanyo pajuh bu. Leuh pajuh bu gepulun panyot. Pakan gepulun panyot Nabi hana peng ngan bloa minyak panyot. Nagasin Nabi. Bang Nabi getanyo pernah nesumayang nedua. Sumayang leho Nabi nedua. Hana gedeng getanyang li Abu Hurairah ya Rasulullah pakan dron nedua na sumayang pedron sakit gejawab li Nabi hana sakit lun ya Abu Hurairah lun sehat tuma pakan sit nedua ya Rasulullah hana nedeng han sanggup lundeng ya Abu Hurairah lemoh tat lun kal heuro lun kadua dua mak Nabi tanyo hana bu hana makanan gumoa Abu Hurairah ya Rasulullah pakre itu me ada dron tampe leu raw pakan hana pegah bak kamu ya Rasulullah jid kamu jak minta makanan gejawab li Nabi ya Abu Hurairah lun hana ingin hudip lun menjadi beban bagi orang lain be gara-gara udip lun susah gop mi mutuah ayah yang berbahagia dia Nabi sampai han sanggup gedeng semayang dumnyan gasien Nabi tanyo nyan netim cak contoh rona udip bulage udip Nabi dalam keadaan gasien sampai dia han sanggup deng semayang tak cak hana sotimnya hana yang han sanggup tapi ke lagi tanyo Nabi getanyo domnan kagasien gemudu alam ba Allah bugasien gemudu alam bugasien pekun Nabi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin ya Allah nepudip lun dalam keadaan gasien dan nepumati lun dalam keadaan gasin dan nebangkit lun ba'uro akhirat singa bermusapat-sapat dengan urang gasin jadi tanyuan yang gasin-gasin dalam dunia uro akhirat nebangkit musaho dengan Rasulullah urang kaya hana sajan Rasulullah uro akhirat urang gasin bandum sajan Rasulullah
mak laki gasien pula laki kaya. Ha? Menyegasin uro akhirat sajan nabi, menyekaya hana sajan nabi. Laki gasin pula laki kaya. Hana situ o neumian. Ikah bunga perle bunapeng 5.000 aja ikula kabere. Bu, urang gasin lebih awai tamang syurga 500 ton segohlam tamang urang kaya. Atau dengan bahasa lain, urang kaya terlambat tamang syurga 500 ton oleh tamang urang gatin. Laki gatin pula laki kaya. Nejauh bet ngik-ngik lon. Laki gatin pula laki kaya. Hantilah han. Mi Abdurrahman bin Auf nyan salah sidro sahabat sipluh yang kagejamin surga li Rasulullah, termasuk Abdurrahman bin Auf. Gepegah li Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, gata menyemeningai dalam keadaan kaya lagenyo, gata akan tamang surga secara merangkak-rangkak. Gata harus tak usahakan bumati dalam keadaan gasin, bek mati dalam keadaan kaya. Kun Nabi ba Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang cukup kaya. Jadi Abdurrahman gemu doa sahabat Allah, ya Rabbi nebri lun begasin, semoga lun jet tamang syurga sajan Rasulullah. Gemu doa tabi. Tapi Abdurrahman bin Auf haitim gasin. Pakon haitim gasin karena beliaunya leutat sedekah. Nabi pegah urang yang leu sedekah harta akan mutamah-tamah han kurang. Abih ratnya wai tamang rat deh. Abdurrahman bin Auf urang kaya tat dan sedekah cukup leu. Bang Abdurrahman bin Auf wate perang Tabuk gemu sedekah harta kepada tentera-tentera yang jak meperang, sahabat-sahabat Nabi, padum gemu sedekah 60.000 dinar. 60.000 dinar. Menyengen peng getanya uronyo lebih kurang sirutuh 65 miliar. Nalu wate hanali Rasulullah gemu sedekah ke perumah-perumah Rasulullah tinggai si kurang drawa perumah wate lih wafat Nabi masing-masing gemu sedekah 4.000 dinar. Mi mutuah lutat 4.000 dinar yang 4.000 dinar 6.000 manyam 6.000 manyamah gujuk ke sidrawa perumah Rasulullah kali ti kurang. Nah lu. Tapi haitim gasin. Oh dudo Abdurrahman bin Auf gepiki ki bancara lun bugasin gublawalah boh korma yang kabih bruk dum di Madinah. Karena sahabat-sahabat Nabi kajak meperang Utabu, korma digampung hana sauruh sehingga korma kabih bro. Geblawa korma bro nyan li Abdurrahman bin Auf. Walau untuk boh korma nyan hana tatu hoba, yang namun sahabat Rasulullah yang jak meperang kana peng dua nek sapo. Nyan pikiran Abdurrahman bin Auf. Geblawa tek korma bro. Gupublawa ubena harta kude, gupublawa lampuh, gupublawa rumah-rumah, gupublawa tinggai rumah saboh tok tempat dua agaknya. Gublawa korma bro megunong di samping rumah Abdurrahman. Uronyan gekun Abdurrahman, alhamdulillah ya Allah, lun kagasin, lun hanali harta. Uronyo yang na hanya saboh gunong korma bro. Alhamdulillah ya Allah, dron kana terimang doa lun dan lun uronyo kagasin. Mudah-mudahan lun bisa tamang curga sajan Rasulullah. Kun Abdurrahman bin Auf. Banlih baca doanya katruk sidro pemuda dari Nanggro Yaman.
Rupanya di Yaman kenang penyakit lagi corona kita nyoba berosa. Kenang penyakit bansaboh Yaman. Sakit perut. Iduk rapat doktor-doktor di Yaman, perubat yang paling good untuk sakit perutnya. Icak kesimpulan dari doktor, ubat yang paling good untuk penyakitnya adalah boh korma bro. Buddha raja diutuskan tidro pemuda jak ke deh Madinah untuk jak minta korma bro. Untuk Madinah ipegah le urang Madinah. Wahai anak muda, menyodron perleboh korma bro, nejak laju bak rumah Abdurrahman bin Auf. Kajet geli nan boh korma. Jak tak kenan, watetruk kenan mi merumpok dengan Abdurrahman bin Auf. Getanya tengku na boh korma bro itino gunung ke Abdurrahman. Gunung. Kepua boh korma bro irona. Muno tengku igampung kamu ka kenang penyakit hidi Yaman. Kalau duk rapat doktor, ubat yang paling god korma bro. Jadi lun guyojak kena li raja untuk geyak bloa boh korma bro. Cuma padum tablo si kilo, harga korma bro kamu bloa 10 kali korma god. Kun Abdurrahman, ya Allah musibah lam lun ya Rabbi. Kakaya lam lun. Kaya Abdurrahman lebih dari biasa 10 kali. Nyan ukiban kaya gara-gara sedekah. Bak tahun 22 Hijrah, watenyan nanggro gepimpin li Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Leuh semuyup selesai fardu kifayah Bandung, gehitung harta kekayaan Abdurrahman gekena bagi pusaka kepada keluarga. Tercatatlah kekayaan Abdurrahman sebanyak 2.500.000 dinar. Wateta harga ngan peng getanya oronyo 10.750 triliun. Nak kaya bang 10.750 triliun kekayaan Abdurrahman bin Auf. Pakon tengku kaya tat beliau nyan, yang kaya idunya oronyo hana domnan kekayaan ji. Yang paling kaya idunya oronyo so Elon Musk yang po mobil listrik. Padum kekayaan ji, padum kekayaan leheribe triliun. Nyan numui sa kaya idunya leheribe triliun. Kekayaan Abdurrahman 10.000 triliun lebih. Luar biasa beliau nyan. Kaya gak nyan tengku bak dagang, bak mekat. Ubina toki-toki jak cok modal kenan. Dan mekat serentak bandum gepruno oleh Abdurrahman. Cara mekat bubagah kaya, 2 boh cara. 2 boh cara sagai mekat ngat bagah kaya. Nya ubina urang yang belo bak ketanya. Lun pegah apa baik? Ha? Lun pegah apa baik? Idro kan nak miat kepuan nak mekat. Rahasia Abdurrahman mekat, beliau nyan menyege mekat saka 3 kilo, kon 3 kilo gebuh 3 kilo ti on. Urang watel hi blau oi puau rumah getepu 1 kilo ba Abdurrahman le saka. Munya 3 kilo ba urang lain dit. Menyaurina ngaluh tat yang perataan getepu tat kan tat le saka tablo Abdurrahman. Jadi bandum urang lagi nyan pegah ayu tat tablo Abdurrahman barang le tablo karing misal 1 kilo 2 on ke boh nya beliau nyan. Jadi bandum urang musaho kenan kata boh rahasia. Yang kedua le beliau nyan wate gebuh yum barang padum mese gebuh sirtuh 5.000. Hana gebuh tertuh 5 atau tertuh 6. Ijo peng le urang mese on tertuh ti on o 50 ti on 50 nyan ke kembali ya jutuma ke pegah kajet tertuh hana pele yang 6.000 truk yo.
Yan mulia tat ba urang yan. Katip tertuh 6,000 tu hana puale. Senang tat urang. Pualam takun tertuh hana puale. Nejuk 6,000 mantang tertuh hana puale. Nya mutamon urang ba dayo. Nyan rahasia beliau nyan mekat. Tagi sahabat sot. Han gasien getanyo dengan muap tamu sedekah. Malah getanyo gasien gara-gara kriit. Wate mutun bak getanyo hanta beri ke gop, igop pihi tiga nerim bambila. Maka bek kriit. Tanyo uronyo lun kalen kriit getanyo ukuran patah put. Linot lambak me menyetap put patah put. Linot tetap hai tu buyat. Ukuran kriit urang na imsakiyah ijuk ligop 2 on. Ilakai gop si on hanggubi ke bah ke Ramadan tu ke. On luah kriet bangai lah. Panen najit nguilam imsakiyah tunyo ke tu ke. Tu ke itu biar lain. Kriet urang. Na uronyo ni sikalon ba. Na urang di rumah ka almarhum ka gua ba Allah. Kena bajai alam lemari dum bajai almarhum. Bajai tilu aijano. Auronyo kamu puluh ton menteng lamari. Pakon han gemu sedekah kedih bajai-bajai Tuhannya ngat kirim pahala kepada almarhum. Hana auronyo menteng la lemari. Lemari punoh pelain hanjit dapat so bajai hana manfaat. Sangkira gemu sedekah bajai nyan gejuk ke urang gasien. Mungkin bajai nyan jit ke uroraya le urang gasien. Tapi hana gejuk. Nya. Na urang kaya asai napeng kebah la rekening, napeng kebah la rekening, kebah bajai han geblo, rumah han gepegot, Honda han geblo, motor han geblo, sedekah han gejo. Watena kebah lam rekening, kesenangan gopnyan kebah peng lam rekening. Oh mati gopnyan, pengnyan dicok oleh ahli waris. Oh rut ke ahli waris hijak waji. Ibantuan yatim, itulung pakir miskin, ahli waris itamang syurga ngenpeng getanyo. Na bangai tanyo. Tanyo yang minta peng uro malam, sedekah hanta jo, kudro hanta pajo, anak yatim hanta bantu, kesenangan tanyo kebah lam rekening, kebah. Mati tanyo isyok oleh ahli waris. Ahli waris hijak waji, hijak umrah gerawai. Ipugot dayah, ibantu masjid, itulung anak yatim. Ahli waris itamang syurga ngenpeng getanyawa na bangai tanyawa. Yang kejit lun pegah ibu-ibu bapak sekalian, watia gejuk rezeki oleh Allah Ta'ala tak pergunakan pengyan bujit tatamang syurga. Bek najak boh-boh hana muho dron ibu na rezeki gejuk lelinto bacut metu. Liah gecok gaji gejuk peng ke dron bacut. Nebloa cino ia medua boh untuk masjid. Nebloa tika si on ke menasah. Nejuk ke dayah medua boh sak semen. Dron tamang syurga gara-gara sedekahnya. Urang cik lam kubu lepia bak ge tanyo yang mau sedekah gejuk pahala oleh Allah Ta'ala. Bek nejak boh-boh peng hana muho. Ino urinang watena peng abih bak jak pelagak rawadu. Abih peng jak putih muka. Ya, tak muka putih-putih gede hidung. Jarawa hitam. Menjanjan tapi ke kon jarawa ganyan. Muka putih kaknya jarawa hitam. Pu jarawa ganyan pu konnya. Ya, abih peng hana moho jak buh kawa igo walau. Ya, na itu biat igo bacut nyan pi boh kawat. Kuput aja boh kawat nyan. Hanjit nyan dosa. Kecuali monya kamu ganggu. Monya igo watanyo kamu ganggu, boh mengganggu, drawa boh mengganggu gop. Nyan jit jak boh kawat, monya kamu ganggu. Ada abih peng 30 juta pijit. Monya kamu ganggu. Teh mengganggu drawa hai mesir. Wate tapajoh bu tekap lidah. Hanta tu oh takat. Ya, atau tekap mi yang wate dapat jobu nyanjit jak bak doktor jak buh kawat.
menyahanam ganggu hanjir atau mengganggu gop ngai go tanya mengganggu gop keban mengganggu gop hai tak khim kita tanya ikli ane gop betul ha nyan malam ne pegah haju bak linto ne bang nyo untuk tunyo be ile tablo kawat pagua tablo kawat igoloi le buklam batin ne ane gop gluai kli tampai malai alun ngamai truk mai tengah himoi tanyang bak ke alun pakon kamu ane hantu menyakajet ke mengganggu boh mengganggu draw boh mengganggu gop jet jak boh kawat menyahanam mengganggu hanjet asahigo alam asahigo ngak rapi hanjet kan ya sekedar untuk kelaga kon puput yang na manfaat nya hanjet mi mutuah yang berbahagia watena rezeki gejuk oleh Allah tak pergunakan rezeki nyan bujit tatamong dalam syurga baik nak ablo permadani nak ablo apa nyan ija gorodeng dari luar nanggro adum jak blo tu pre kah nampu adumnya bajai ai tanyo namul he pluh boh tapo sigo ja antat lintu taboh bajai jantat dara baru bulain bajai bu nyan bandum kita nyo ipungut le nafsu rencana tanyo bajai nyan bui kalon le urang lain tanyo merasa hina menyata pakai bajai-bajai set maka tablo lah bajai bulu ngai kalon le urang wate aja antat linto berarti gak nyan le bajai antat linto rojeh bajai kuning ganyo bajai hijau uka bajai merah pada hai kak gop mi kalon tan bajai tayo drone he ne manteng ne jak paksa urang cop bajai leuh tuboh butiap bajai ande poh 8 ja antat lintu dia awak cop bajai leuh tamayang tuboh hana ihli grudang-grudung ngong kilang grudang-grudung cuy le grudang-grudung pakon poh 7 gejak kak je henteu gak cop bajai kak watewo aja antat lintu leuh ne pake bajianyan ne si heuy ngon tidro yang na aja antat lintu tajandron ne heuy ne tanyang bak kak nyan kak nalaga bajian lun pake buno pui jawab ikak nyan hanau kalon kak napala buluh bajai tak kena pelemah bak gop ternyata hana thwa kalon napala lun pegah hipungut le nafsu yang kayan laju pelagak roy ni menjanjan bak antat lintu hana mucih bak kaca cermen bak kaca motor gop bak bintih ya ka pupah je lebab ni ilon taboh ro sampai malai alung lun la motor truk tirau rinang kagak buka je lebab gecok buntul gekak bak abah cuma dari luar dalam ke han lemah manya dari dalam luar kan terang tat lung kalan ke ibu ang pegap kagak pupah abah kerawa nah lungkun bak supir bek jak ile tayang ka amale agaknya boh menyetingah tak pegat kaijak motor kan cukup malaya tu lungkun bak supir bek jak ile prehele tiat kemah agaknya dumpul kagat gleh gebedah yang geberangkat igah motor li tu pe kan kamu tu tahu tu kan rupa jina urang di dalam dah mi mutua haya yang berbahagia hana perle leutat bajaya hana perle rayat hat rumah hana perle leutat motor bang lun tanyang bak drone ne pegat rumah 5 boh kamar 6 boh kamar ne padum boh kamar jet ne 5 boh kamar kepucit leutat ipu bangai li nafsu tanya bang drone ne blow ajem 5 boh dumpua merek buna drone ne pakai padum boh saboh munya ne pakai 5 itanyang legap drone puane ayah drone na menan jamun itanyang pakon kali 5 boh pakai jem terbayang mana apa yang pertama rumah tak jiwa tetap tak pakai saboh tak pakai pakon cit urang dumpua buna
motor buna mul heboh tidro agak nyan silop buna menamboh padahal ge pakai taboh. Tanya ibu bapa sekalian dipubangai li nafsu. Apalagi menyelamati kitanya punya rencana untuk pehebat dro ba orang lain. Nyan cika dosa. Ku pakai baju bulaga ngan ikalon le orang lain. Lun pakai meh bula ngan ikalon le orang lain. Dosa. Gepegah le Saidina Ali. Baik getanya berbangga-bangga harta di depan orang gasin. Baik getanya bangga-bangga tenaga, getanya kekuatan, getanya di depan orang lemah. Urang citakit, lumpuh, jak perkara-perkara kan. Menyongke hana pekaci, nyonya kutuh nganyo nah lang kubu. Ngau urang lapai. Jangan engkau berbangga-bangga tentang ayahmu di depan anak yatim. Baik jak pegah-pegah masalah ayah kita nyoban heuh gebloi tangen tanyo kelun. Tak pegah ba anak yatim. Mutamahu hati jih. Jadi berbangga-bangga dengan harta di depan urang gasin, nyan hukumnya dosa. Jak pelemah-pelemah bak gop dosa. Bu dron urinang jeut pakai meh tapi harus dalam bajai. Hanjit pintu Aceh ti ulua. Hanjit. Gleung bak jaro 5 krak. Si krak-krak na 5 manyam. Hanjit. Hati gop. Nyan hiwau rumah nah. Ote kalen gleung bak jaro tanyo pegah bak lako. Bang neu bak jarwa lun mutikra hana gleung doh hana neu bak jarwa kadah punoh gleung bak jarwa ganyan ipaki lakoi jadi hanggebre nyan apalagi tajak pelemah-pelemahnya na akibat uronyo lepah rame urang cemucua selama nasib dalam HP Barokan lebih berat tabu-tabu ngan blow tabu-tabu ino lebih berat judi mak daerah lun lepah tegai cuma cua orangnya urang rata-rata gadoh mo gadoh peng dan orangnya hana yak mitali kunci pintu tanyo ta kunci pintu tak kebah hana kunci awaknya hana perlele ino na kunci te kun kuncinya rata pintu itamang asai diculok kuncinya padumboh na pintu bak rumah dron na 5 buah pintu sini anak kunci pencurinya ba 5 buah pintu itamang ji buka Bandung gawat ya dan kuncinya tak laris orangnya ipu blo cukup tegai cuma cua orangnya pakon gara-gara kali kalon bak takwa dron na 5 manyam bak jarwa dron na 30 manyam itanda malam rumah i atau rampok barat tajak opukan lemah moh pintu Aceh itarik gara-gara tak pelemah-pelemah bagop neu mawa-mawa getanya wajamun nek-nek getanya wajamun nai rampok gejak opukan hana kibai kena rampok na moh ge pasolam dompet nyoho pato nyo kena culok yang kiban dak kena cua hana cara atas cua ya gutsom mabih sehingga selamat mimutua hayah yang berbahagia taulang la mulikut getanyo be berbangga-bangga dengan harta getanyo di depan urang gasin wuh ati gop dosa getanyo jadi waten napeng tak pergunakan bujit tatamong surga getanyo ngan pengyan terutama tamu sedekah kepada urang si idraw nyon dengar begat bu watena rezeki paling le pahala nem sedekah ke mak draw dan ke ayah draw lam kitab Bu'ya Mustarsidin sinan disebutkan na 5 macam pahala sedekah urang getanyo ge fikir pahala sedekah saboh tabri 10 balah laju-laju nyan ge pegah kon lang kitab Bu'ya Mustarsidin
limang boh pahala sedekah. Pertama, saboh tabri 10 gebalah. Nyan mesedekah ke urang-urang yang hana butuh, urang kaya. Menya surah kamu dilhong jakjuk bohdrin ke Pak Bupati, jakjuk udang nehon ke kepala dinah. Menya dron tino apa? Daerah kita nyo apa tino khas kita nyo. Ana bortu padi berah baru berah baru leh ke Mekah. Nya jakjuk mesa ke Pak Camat. Ada hana tajuk lagi kita nyo gak nyan na tadro agu. Nyan saboh tabri 10 gebalah. Yang kedua, saboh tabri si kurang 10 gebalah. Nyan mesedekah kepada urang-urang yang mularat. Tajuk sedekah ke urang sakit, tajuk sedekah ke anak yatim, fakir miskin, saboh tabri si kurang 10 gebalah. Yang kelih saboh tabri sirtuh gebalah. Nyan mesedekah kepada keluarga dekat dan sahabat dekat. Tah keluarga dekat, juk kekak ro, abang ro, adik ro, anak ka, kenyandup juk ketuco, juk ke adik ipar, abang ipar, keluarga ro yang tua katanya. Dan sahabat dekat. Getanyo ngan goknyan hoho yang tajak tapakat sabi nak kanduri bak rumah getanyo goknyan taundang urung-urung yang sajan getanyo sabi nyan saboh tabri sirtuh gebalah. Yang keput saboh tabri si kurang retuh gebalah. Nyan mesedekah ke mak dro dan ke ayah dro. Yang kelimang saboh tabri si kurang retuh ribai balasan. Ke mak dan ayah si kurang retuh. Nyo si kurang retuh ribai gebalah. Nyan mesedekah kepada ulama-ulama yang saleh. Gedua ura malam gesemu beut, gejaga umat be'erut lam jahe, gejaga agama be' dirong-rong li Wahabi, dirong-rong li kaum Syiah, dipubruk agama tanyo li kafi, gejaga li beliau. Gepubuat anak-anak getanyo Bandung, nyan mesedekah kepada gurea-gurea getanyo nyan, saboh tabri si kurang retuh ribai gebalah. Nya, berarti mesedekah kurang yang lebih tua, lebih god. Tanyo biasa, truk li awak jak mita sedekah dari hanam katune truk kena. Bagah tak gejo. Misi jak mita sedekah anak yatim. Padahal di kampung drawa tanyo cukup ramai anak yatim. Hana gejo. Ya. Padahal jok sedekah kepada orang yang lebih tawangan getanyo, lebih le pahala. Anak drawa getanyo tajuk sedekah, lebih le pahala daripada tajuk ke anak gop. Anak drawa nyan bungah-bungah neberi peng ke anak miat 5.000 rupiah ngan jak tikula, dicatat le malaikat dalam buku. Nya sedekah. Malah sedekah ke anak, sedekah wajib. Menyatajuk ke gop sedekah sunat. Pahala pubut wajib 70 kali lebih daripada pahala pubut sunat. Berarti nejuk sedekah ke anak drawa bengah jajan ijak ikula 70 kali lebih le pahala daripada nejuk ke orang lain. Mi mutuah yang berbahagia. Yang kejut baik netam mana nejuk ke gop. Biasa kanduri maulud. Kagak persiapkan bandum untuk buh lantalam. Ijak anak, ijak engkau panggang. Bek kamat lenya nikah nyan kena bak ke kauri. Guda mana hang gebicok. Menya urang mupom kapajoh kah ile putra. Kapajoh kah ile putra. Menya entek habis baru ku ba gede. Lagi nyan. Bek ni larang bak anak nejuk ke gop. Ilung pernah 3 mi jak mita sumangan watelun bak dayah telimum. Jak mita sumangan ke daya truk bak sabah rumah lun dengar kamu di rumah teramo
lun dengar ne mien imdawangan mak ibak dapu ikeu ne mien mak juk kulun bomanok nyan tiblah bomanok si taboh geplah kedua nya kamu dua ajak minta sumbangan engkuk lain na cit wate geplah boh manok nyan taboh ikun leane mak juk kulun tiblah gukun le mai hai bet ta cok ketanya ile ta juk bu jamai ile entuk leuh bu jamai kapajuh ka atah hana gepajuh Bandung ni gatnyan entuk leuh ta but bu jamai ta cok ta pajuh demai tanya but bu jamai ile lun dengar hai rumah tu ngan dapu tiba-tiba wate gebut dalam ke di utramo kamu itramo gebut dalam utramo iji me yak dang te bak abah pintu utramo yak dang ipliu-pliu bak bintih lun hana mupom ji pu yak kalon padahal ji yak kalon bo mano janji ngan mak tajuk bu jamai ile atah hana ge pajuh Bandung entek leuh bu jamai ka pajuh ika bo manoknya ni cok ingon lun tiblah ke katingai tiblah tu lun cok ilun tiblah menan lun cok ilun di mau ajuji bak abah pintu mak kagak cak ban 12 bocor rahasia pabrik ka bocor rahasia mak kai pajuh ban 12 terkejut lun pu kai pajuh ban 12 rupanya boh manok kalih janji ngemak makanya nekalan ururung tuha wate kejak bak kanduri hana habis-habis tak ke pajuh kauri pakon hang ke pajuh babih imo ane gop ente nangkut melimang krak lam taboh piring ke kebah tikrak dan bek muri tat hantip menyata pajuh Bandung kena muhi tat hantip oh tatanyang pihan mupom nya urang ketayo mutu ketanyang nangkut mentang ha mupom nya urang ketayo nya menya urang jamun ge kode mentang mupom oban gebut misalnya gebut kanot plak gebut kanot kosong nyan petanda berarti hana libu ka habis mupom gebut piring bu na lembu tamah menya urang ino hampom mi mutua yang berbahagia watena rezeki tak pergunakan rezekinya bujit tatamang surga gisabak sed bu nabi tanya urang cukup gasien anak nabi Fatimah lebih berat lom gasien nyolun pegahnya kepa supaya tanya bek mender wate getanyo gasien bek merasa hina hana hina getanyo nabi cukup mulia dan nabi gasien dan urang gasien uro akhirat hana berat hisab di yaumil akhirah ti ataho periksa kalu hana trip tat jakdeng lauro tarik anak nabi Fatimah lebih berat gasien lom dari nabi bang Fatimah bak saboh uro sakit gejak Rasulullah bersama dua sahabat truk bak rumah Fatimah geberi salam li Nabi Assalamualaikum gejawab Fatimah Waalaikumsalam Fatimah ge sakit getanyang li Nabi ana jit lun bak rumah gata ana nyan kalen adab Nabi bak rumah ana ge kena gelakai din itanya namanan hana bak rumah mak mesti tanya kali dah kawin tamang la rumah mak kudih haju bak tutup raga talep tutup raga pajobu nabi bak rumah anak gelakai din Fatimah jit lun anak bak rumah kata gejawab le Fatimah jut ayah tapi ayah manteng yang sahabat ayah be bah tinggal di luar gutanyang le nabi pakon anak be sahabat muno ayah lun sakit lun hana ija yang cukup untuk luntup ban saboh tubuh lun ija na si on pana menyeluntup ulai han tutup kaki menyeluntup kaki han tutup ulai ya bah ge ayah menteng sahabat-sahabat be ge karena tubuh lun hana tutup bandum ija cuma si on yang na kiban mak gasien Fatimah anak Rasulullah padahal Nabi sidro pemimpin kon tingkat presiden Nabi Muhammad pemimpin dunia
gunci gudang Baitul Mal bak Rasulullah, mupluh ribaya manyam lam gudang, mupluh ribaya macam harta dum lam gudang. Anak Rasulullah hana ija yang cukup untuk getup badan. Kiban gasien Fatimah. Siti Fatimah pernah dalam sejarah gebuka puasa ngan ia keruang. Dua geh gelintu Saidina Ali. Fatimah anak Rasulullah gasien, Ali lebih berat lom gasien. Ali waktu menikah dengan Fatimah, getanyang le Rasulullah. Ali, apa butoi kata kena menikah dengan Fatimah anak lon? Gejawab le Ali, butoi ya Rasulullah, tapi lon hanapeng. Menyamanan menolak kena Rasulullah, kena bajia busawa bajia perang yang lunjuk ke kata, publawa kedih bajianyan, ke jiname. Gepublawa bajianyan le Saidina Ali, bajia busawanyan, gebloa perak put retuh dirham, put retuh dirhamnya punya ukuran getanyo jino lebih kurang put belah juta. Jinamea Saidina Ali menikah dengan Fatimah, put retuh dirham perak. Yang kenganyan leh menikah dengan Ali bak saboh bulan puasa, rabjit buka puasa, jak-jak tek bak jalan suput rabjit buka puasa, truk bak bineh keruang pah diadan, berarti kajit buka puasa. Menan kadiadan kajit buka puasa, Ali netren lam keruang, netumok ia keruang ngan jarawa, ne buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala ridqika abtartu. Ngan ia keruang ge buka puasa Saidina Ali. Gekalon le Fatimah lakau age ka gebuka puasa nge ia keruang gak nyan pi getron cit. Getron lang keruang getumok ia ngan jarawa le Fatimah gebuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala ridqika abtartu. Dua-dua buka puasa ngan ia keruang, hana makanan, bu hana kuih hana ia hana. Netim ron mak lagi nyan gatien lakau ana. Buka puasa teput ngan ia keruang netim, hana thotim, hana cukup mentang hang getim. Seputnya na ia buka puasa ia tebe ngan ia susu, hana ia umuda nyan pi hang getim. Na ia umuda teputnya na ia tebe hana nek jo nyan pi hang getim. Gepurno la kau agelam nya hana nek jo gepegah. Hui bang, buka puasa bena nek jo tip-tip teput. Tanyo menyata pajo hana jo tega nekalan bui kan. Gepruno alam lintu ke bet tampai hana nek jo. Ali dan Fatimah buka puasa ngan ia keruang dan hana karu-karu. Hana karu-karu. Walaupun gasien tetap aman. Hana masalah. Tanya uronyo pakon cita kejar bukaya, menyegasin merasa hina sehingga urang Bandung mohon bukaya. Kayanyan ibu bapak sekalian, hanya mulia bak dunia, bak Allah lebih mulia urang gasin. Menyebak dunia mulia yang kaya. Truk utanya wa misi bak rumah pesta. Bantatun motor cikai glip dari jauh. Uma katruk bapak pulan. Katruk bapak pulan. Oban tantri bak meja Perancis yak pajuh hubu, limang drawate goh tuk bapak kenan bak kuah, dia awak jaga Perancis itu mau ajwa tawa. Bunokon itanyo gatien he ta cawo-cawo boh panah to. Aso hana. Menan kata orang kaya, limang drawate goh tuk itu mau ajwa tawa. Ya. Tapi hai boh hilai, ipreh lewat urang gatien nilai. Urang gatien pihang lewat. Menyehang kabuh hang kuja. Kudang an malam tinok. Ladai putar lekot. Ya, bayunya haibo lewat aja wile. Ipu dua piring putar lekot, ijak lekot apa? Untuk ni itulah bapak tiga uku ibu kuah ji. Mulia bakdonya. Tapi urang gasien mulia ba Allah. Nya, maka luntang yang lam tiga tu pilih gasien pu pilih kaya. Pilih gasien pu pilih kaya. Pilih
Hana jawaban. Han tajid jawab begitu kan? Han tajid jawab. Mimutuah ayah yang berbahagia, lo ulang lom. Nabi getanyo adalah orang yang cukup gasin. Nyan contoh yang pertama tacok ba Rasulullah. Jadi uronyo bek lemender getanyo udip dalam keadaan gasin. Yang kedua, Nabi getanyo udip dalam keadaan remeh-remeh, ramah-ramah, hana bungeh-bungeh dan hana dendam. Itu sifat Rasulullah yang harus getanyo cok. Hai tembungeh Nabi mak. Udip Nabi sabi dalam keadaan senyum-senyum. Nabi tekim-tekim tabi. Sehingga Nabi ajarkan getanyo watabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu pada saudaramu itu sedekah. Sedekah kan? Oh merumpok ngaurang takim le bacut. Takim le bacut. Sedekah. Hana mecih peng sedekah. Maka uronyo ni bak masjid-masjid hanale tulis kotak sedekah. Kotak amal tulis. Tabab punya sedekah senyum pi sedekah. Jadi waktu itu ngentungnya ihing tiga kali sedekah. Maka hana to tulis le uronyo kotak sedekah, kotak amal mandi tulis. Mimu tuah yang berbahagia. Senyum tekem-kem bahagia senang nyan ubat yang paling godnya. Ubat bagi segala penyakit. Urang bagah bungeh, bagah icah, dendam nyan sama dengan menyimpan segudang penyakit. Maka Nabi getanyo gemengan ngan urang-urang yang lucu-lucu. Urang yang tekim-kim tabi. So sahabat Nabi yang paling tekim-kim yang sering tak lucu-lucu, Nuaiman. Nuaiman kepegah li Nabi bukan hanya di dunia lucu dengan manusia, sampai dengan malaikat mungkar wa nakir lam kubu lucu beliau yan. Kepegah lawak dengan malaikat lam kubu kepegah lawak. Idonya dengan Nabi melucu tapi dan Nabi galak tat ke Nuaiman. Galak tat. Asai kamu sapat dengan sahabat-sahabat ke kalon hana Nuaiman getanyang li Nabi. Nuaiman ho getanyang. Karena Nuaiman gepukim Nabi tabi. Nya sabohuro Nuaiman gepajuh boh korma. Tengah-tengah pajuh boh korma gekalon li Nabi. Getanyang li Nabi. Nuaiman pakon gata tapajuh boh korma. Gata kon sakit mata. Gejawab li Nuaiman, hana pajuh ngan mata ya Rasulullah, pajuh ngabah. Nya lagi Pak Mukim bunau. Begah Pak Mukim kasuput mata hana terang li. Tapi yu si yu pedatu tiat. Hana pun pedatu ngan mata Pak Mukim, pedatu ngabah. Ge si Pak Mukim tiat kehormatan. Gehormati permintaan. Kemudian Ali bak tabahura gemecanda dengan Nabi. Nabi galak tat canda-candanya. Sehingga Nabi dikim-kim tabi. Ali bak tabahura dua dengan Nabi sahabat-sahabat namu tipluh dro. Watenyan musim banheh panen boh korma. Jadi bohlah boh korma saboh piring tapo punya surah tanyo. Boh boh korma saboh piring tapo. Tidro sahabat saboh piring boh korma. Le Sadina Ali watel he gepajuh aswa boh korma, anak boh korma gepuduk dalam piring Nabi. Muti mono Nabi tadle pajuh korma kalau anak nedum dalam piring. Tujuan Ali lagi nya. Kaku oleh pajuh boh korma, dalam piring Ali hana korma mtino, hana anak kagepuduk dalam piring Nabi bandum. Gekun te bak sahabat. Hai sahabat lun tacikalon lampiring Rasulullah gutat le anak korma. Muhi Rasulullah deuk ta uronyo. Le ta gu pajuh korma. Gejawab le Nabi, kon lon deuk, Ali deuk. Ilon lon pajuh boh korma aso menteng anak tingai sikalon lampiring Nabi, lampiring Ali, anak abe. Gejawab le Nabi. Berarti Nabi urang cukup ramah. Ya, galak ke mayang-mayang. Nuaiman gepegah li Nabi bukan hanya ngan Nabi lucu sampai ngan malaikat maut.
Uro meningai Nuaiman gekun li Nabi bak sahabat. Wahai sahabat lun, awak katanya tahu laju lun hana lun woile lun preh siat atih kubu Nuaiman lun tumakut Nuaiman hanjit gejawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi gekena pengon li Nabi kaku Nabi gedang atih kubu Nuaiman gepreh jak malaikat mungkar dan nakir. Tiba-tiba truk malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Nuaiman. Gedepu oleh Nabi, malaikat mungkar wa nakir katru. Nabi yatih kubu, Nuaiman lam kubu. Getanya oleh malaikat. Marrab buka,